turambura Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana. Kandi Bible dusoma ijambo rya Katonda. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa kabiri. Timoteyo cyo kubiri. Igice cya kabiri n'umurongo wa 19. 12:19. Umurongo nyine gusa. Wewe rororoka. Igice cya kabiri n'umurongo wa 19 cy'urwandiko Pawulo yandikiye. 12:19 Timoteyo cyo kubiri. Some mu ndimi zose zishoboka, ndasoma mu Kiswahili. Some mu ndimi zose zishoboka, ndagenda kusoma mu Kiswahili. Abandi baza kumfasha gusoma muri Bibiliya yera ndetse niba ariho n'ikigande. Abasoma mu Bible ntukuvuga bane mu Rwanda bari baje kugisoma. Nagenda kusoma. Cyangwa se mu Icyongereza. Obo uruzungu. Muri Bibiliya Kiswahili aravuga ngo lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Wenye muhuri hii wana wajua walio wake. Na tena kila litajaye jina la Bwana na uache uovu. Amen. Kasubiremo. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii wana wajua walio wake. Na tena kila litajaye jina la Bwana na uache uovu. Amen. Turasomye mu Kinyarwanda. Bibiliya yera urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ibice wa 19. Bibiliya iravuze ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracahagaze. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Amen. Onogamba nti nayo musingi gwa Katonda mugumu guberaho. Naguri nakabonero kanwanti mukama wafe amanya ababe. Era nti yewe arenga ubutari butukirivu bure ayaturere nyara ya mukama wafe. Amen. Amen. Cyongereza ntababonetse. Uruzungu usoma. Bikanze kuririmba Kanyembe ibitero bibiri cyangwa bitatu zo mu ndirimbo ya Wokovu. Wokovu. Igiswahili sinzi nimba baza kubanza kukivuga ko yavuga mu magambo. Urashobora se bagenda kuyogera mu bigambo. Turirimba gusa. Turirimba bikeya ifite bine. Ina ishaka ndasimba ndirimba icambere n'icanga gatatu. Njya kumva rest chorus. Ndirimba mu mirongo ya 73. Ansamvu musatu mu katabaga ko Pasiteri Pastor niba yizi bagweze mukuru w'icyaho ngaho tuwajimanyi bakwa azindaro onyabo. Najua njia moja ya kufika mbinguni, ingawa ikipita katika majaribu, lakini iendako mjini huko juu. Na njia hiyo Yesu, na njia hiyo Yesu, najua na amani iliyo ya milele. Huwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu, ni tunu ya rehema iliyotoka Baba. Amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu, najua nguvu moja ya kuniponya roho, initia yoranga amani na faraja, inanilinda vema na nguo yangu safi. Na nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu, najua na kifiko mbinguni huko juu, na siku ni karibu kitapoonekana, yafaa kukaza mwendo kupiga mbiu sana. Kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni. Twishimiye kubano kino gitondo cya none Sindisoro kubera mu macyaga rero. ku
Imana tukiendeza tukongera kandi tukabonana wanga mukama tukajya buri bitamani turabagana Imana yabikoze nayo gucura kama yabikoze abewe kitiwa ishimiye kubonana twebwe twese sese byo kubara bamwena nabo twari tuzi nabo tutari tuzi warowe tumanye ne batu badatumanye ishimiye kubwo kubabona kandi sanyu sinyo kubara banatera ishimiye kubana na pasiteri wacu sinyo kubera na pastor we wafe Imana ibazumisha kama kuwa mukisa kandi asari kuyakureza ugashikana amahoro tebaje ogwanga yakukuma no tuka wano mirembe nahise numva ukumbuye iwacu nawe denga nsuwanye wafe kimaze iminsi mazena kunyenje kuva munsi turangiza ya seminari kuva rero twamarize research hashize icyumweru kimwe bitanze namara yo wike mune nzije nabani ugaze iminsi ndishimye rero gukora sanyu senyo kukuraba Imana ishimwe kama yebazo uriya mubyeyi bambwiye mu rugo iwacu umuzade batugambye umusaza mu rugo iwacu sanzeyo Imana ishimwe rero kama yebazo batanzi ni kwa Barutira Gaspare abatamanyuze Gaspar ni umupasiteri tuye i Burundi pastor mbera Burundi mbaye mfite iminsi mike ya Kampala nini nakubona wanu Kampala ariko tuye i Burundi wanu Burundi kubera amasaha kwameze n'ibikorwa byinshi wese wanga wezire n'ibikoro bingi tuganire amagambo dusomye y'Imana turebe n'ibigambo by'tusomye bya Katonda mpamvu zatumye Paulo yandikira Timoteyo sunga rwaki Paulo yabandikira Timoseyo aya magambo y'urwandiko rwa kabiri ibigambo bine byo mu kitunde cyo kubiri cyatumye mubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracahagaze cyamugamba nti umusingi gwa Katonda gucayimirite kandi rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabikwa wandise ko nti mukama amanyababe usomye mu gice cya urwandiko rwa mbere usoma mu baruwa yo esoka Paulo yagiye amubwira amagambo menshi yo kumugamba ibintu bine byo kumugumya ndetse ngo aje kugera muri iki gice cya kabiri cy'urwandiko rwa kabiri sura yo kubiri baruwa yo kubiri yongera kumwandikira mukomeza namwandikira ngira ngamugumya yamubwiyemo amagambo menshi yamugamba mu bigambo bengi ariko ndavuga mu makeya cyane mu bitononyo yashakaga gukomeza Paulo yagara kugumya Timoseyo yashaka gukomeza Timoteyo yagara kugumya Timoseyo amubwira kwihangana kugira ngo azabashe guhangana n'inyigisho zigiye ashobore kuwana n'ubuhigizo bugendo kujya amubwira ngo Timoteyo mwana wanje ngamba Timoseyo mwana wange uza wihangana imibabaro tigumikirize ibizibe nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa umusirikare umurundi wa Kristo ugiye kuzabona intambara nyinshi ariko igikwiriye nuko wihangana kandi gukomera nk'umusirikare mwiza wa Kristo aramubwira ngo nta wari umusirikare ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo narangiza wakinejeje yarashaka kumubwira ko agomba guhagarara mu zo kwizera aramubwira ngo Timoteyo mwana wange uza wibuka gusesa impani kuri bo yake umuriro wake mugwe kugira ngo uzobashe guhangana n'abigisha babi abanga yaramubwira ngo Timoteyo mwana wange bakwinginze abagoretse ubutumwa bwiza uzabatera umugongo ndetse amagambo mabi baza bavuga uko yakwikize n'imigani y'abantu uzayikurikize uzohagarare mu kwizera kandi abantu bazokugisha imbaraga aho uzosoma ijambo ry'Imana uzohagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana uzohagarare mu kuri ko kwizera mwana wanje Timoteyo uzishira Imana umugaragu ushima umugaragu udafite ipfunwe imbere ya shebuja uzongera imbere y'Imana otuke maso ya Katonda ngo umugaragu udafite ipfunwe imbere ya shebuja uza wishira Imana uza wishira Imana ngo umugaragu udafite ipfunwe ngo umuntu atari nece amen 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 Imana ibafashe kama bayambe mwumve Imana ishaka muri mukama cyagaroba rero Imana ishaka kuri twe guterana kwacu kwawe kama cyagara kungana uroba rero Imana igufasha ucumve kama kuyambo kiburire umwazi takwibe ngororano zawe murabe takubako ebibyo aho guhagarare wewe nayimirira ngo uri mu amani kugira ngo ubashe guhagarara neza sobora kwimirira uburundi
nta mpamvu iyo tuma duterana tudafite ico terizo maki tushobora kungana na mukama tena cyatwagarako niko kuri kwijambo ry'Imana nge mazima ke kigambo cyakatonda navyemera neza mu mutima Burundi no mutima gwange tutotera natarinde tushobora kungana na tere kigenderero no kugira ngo umuntu azuke gusa yemere kuja gusenga no muntu dese kuzuka nagenda gusaba abari intego yiwe abero kigenderero cyakatonda gusa nico gituma umwanditsi yavuze ngo so gwatu mwandisi yagamba uramenye muri we watagira umutima muri we wamo tufunanga umutima murogwa utumutumva icimana ishaka kukuletera ubutabera mukama cyagara utumutumvira icimana ishaka kuvuga ukuletera ubutabera mukama cyagara Paulo andikira Timoteyo uraboneka Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo mwana wange dore urufatiro rukomeye rwacanga gabo musinyi gucyari milite kandi rwanditswe aya magambo ati wandikirwa ko bine bigambo Uwiteka azabe mukama amanyababe bari abantu bari baragurutse bari baza mu ikanisa bajya mu kanisa kwigisha yandi magambo kwigiriza ibigambo birara uhinyura yandi magambo cyose ibigambo by'agatonda cyo gituma Paulo ariko amubwira ngo Yesu nacyo Paulo amugamba ugafata amagambo y'Imana yandi wanyumvanye uze kuyatera gusa hanze just of your way uze witegereza abagabo bo ashobora kuba bazoyabwira abandi abashobora kubigiriza abantu ukomeye kubwiye ko umugabo wize nawe nuje kuyabwira abandi uze witegereza abagabo bazima abagabo bazayabyaza umusaza abagabo bazaza imbere y'abandi bantu abagabo babizerwa batazaza kuyandagaza gusa abari ko bahinyura ivy'Imana bakavuga ivy'Imana nabi nagaza ko ijambo Paulo yandikiye yabwiye ngo nibwo dukorana nayo ndabigize bavandimwe muramenye mudahenga ubuntu bw'Imana yacu gupfa ubusa muramenye ekisa cyakatonda mumanya ngo mudahenga ubuntu bw'Imana yacu tugufana ekisa cyakatonda ati kandi ubwo dukorana nayo ategere twanaye mwitandukanye n'abatizera tuyobowe n'abatari bakiriza mwitandukanye n'ababana tuyobowe n'ibari bati kandi ate ubwo neza tubizi neza urabona tumanite afite isezerano yuko yavuze ngo tuzaba abahungu n'abakobwa biwe tugenda kubera abarezi n'abana tuzoba abahungu n'abakobwa biwe dufite iryo sezerano rero nimukora ku kintu kibi cyose gitandukanye n'ikibi bageze mbere yari ahuriye n'umuco umwijima uhuriye n'umuco Imana ihuriye na Satani aravuga ngo mwitandukanye n'umwijima abavuga ivy'Imana kavuze ngo twitandukanye n'abandi bati ushaka kuvuga ko tutagomba kubana naratangaye n'umwanditsi bambwira yaravuze ngo simbabwiye kuva mu isi ngo uzari kuba mbabwiye ngo nimutandukane nawe mwaba muja mu ijuru kandi zabanzize gukuraho umubi mwiza izaza kujana nawe bizaba vuba bizaba cyagiye ngo umunyakibi ngo azaza gutambika ibi ati icyo kimenyetso ni mwono kiraho ati mutambwiye kuko kuza kumwana icyo gihe ngo aza kuba ibintu byose bashira ibindi bishaka mwebwe mubane nabo ariko ntimukorere nabo icyo gituma umwanditsi w'igiswahili mubashiriki katika uchumi tu mubane nabo kuza ubutunzi gusa mobile money yoka cyangwa ku isoko ariko apana muzo kwizera ese mubyakukiriza apana muzo kwizera mubyakukiriza muzoza mubashorera ifaranga mwezi ku ifaranga mubara ku sente just uchumi tu sente ariko ibyerekeye agakiza narebe bikwataga no burokore batidimukabara temubiba wanga timukaza munashaka temutambura nabo timukaza mwirira temusiba nabo timukaza mwicarane temutura nabo timukaza munasangira temusitemurira wamwe nicyo gituma bari mu kureba abasangiye n'abandi nacyo barabari ndi bamunabarara bagashakisha uburyo bazabona impamvu zo kugira ngo hanze ibi niba nonyengere ryo bafuna mama urege bagamba bewe bakababwira ngo bari hatuza dusangira bindi bagamba bari turira wo mu bati yari hatuza twirira ngo nabari bari tusiba nabo batariko rero naye Paulo barababwira ngo yabagamba abo mudahuye abo mudasa mutafanagana ntimukaza gusangira mugitange nao mwitandukanye wari kuwiteka ati iby'umwijima tebezikiza abahuriye n'ibyo abatukuvu abahuriye n'abandi
Mujitenge nabo. Mujitenge nabo. Asema Bwana. Mkama yeye. Asema Bwana. Bayogera. Bwana mubwira ngo. Asema. Tikweganye. Wifatira kw'Imana rwabo. Urusiga mukama kucyayimira. Kandi ngo rwari. Aterwe ruri. Rwari kino kimenyero. Uko nakabonero ka. Kandi ngo. Ecyo wari kiwako. Ubiteka zabibu. Mukama amanya ababe. Nubwo tuwe tuja. Ubone tutambura. Nabana mu isoko. Nimukatari. Nabana mu ibarabara. Nimukubo. Nabana mu ibisi. Nimubasi. Abamanyi. Azabibu. Amanya ababe. Bari kimenyero. Oro bakabonero. Ate mwanisema sabu. Umwisa wali kacha. Nagamba. Samani amana. Yabe kiabia faso. Wali kabele peso. Nabagamba. Kimenyero cyumuka wewe. Batika bakabonero ko mwe mututu. Tunayo muhuri. Ndio. Nanguru wewe. Tunayo muhuri. Ndio kabonero. Tunayo muhuri. Turiko akabonero. Ufite kimenyero. Tuna akabonero. Urukundo kwawe gusa. Ule Paulo yayogera. Yagiye abikorinto. Bagamba bekorinso. Ababwiye mbitegereje. Nabo yobekanya. Uzabafuhira. Bafuni bo burya. Uzabafuhira Funo burya. bati kandi fuwe ndanje. Atode wange. Singira ry'umugabo n'umugore. Si wa musajja na mucyara. Si umugabo uzurakazwa n'umugore. Si umusajja bafuna ngo mucyara. Bati bafuhira ifuwe ry'ubumana. Sine uburya wakatonda. Bati nicyo gituma n'abarebye. Yesu mwacu nabekanya. Abanyamugazi gihe cyo gushaka Nabanga tuse kisera cyo kwasa. Bati kandi se babarebera umugabo umwe. Yema funira umusajja wo. Bati mwashingire ngabara. Mbagate naye. Mubashingire. Mbagate. Bati kandi mwumye kubashingira. Tebe ngendo kuba gatatu. Ntabwo bashingire mumeze nk'abari mu badafite intego. Bati mwamuzo kubashingire. Bati ni Kristo ngaba kubashingire. Kristo mnyigwenye no kuba gatatu. Bashingire umugabo umwe. Nawe gatatu umusajja wo. Yitegereje. Mbekanya. Zamara nganga bafuhira. Bara wali bafunira wo. Kandi fuwe. Iyo banduka mu yamugenda. Ndabanga mutambura. Kandi fuwe kara. Funo uburya n'inyiga. Kuko n'abatoranyije. Kubanga mwarondera. Abwira Efeso. yadushize umwuka wayo. Bundi. Ndakabonero. Ungayatika sinyezera. Kikimenyeso. Ndakabonero. Kikimenyeso. Ndakabonero. Mukigaragaza kuturabiwe. Akaba akiraga Umuntu kagara gora mukutugwa. wagamba nti Haravuze ngo wagamba nti ngo ngakwa kuno umuntu azayireba ngigero umuntu yetunurira mukiyo mundabirwamo ngo akigo none ko Nireba. irebara gawe. turabati werabo Bari baravuga mu baroma. Paulo yagamba mu Barumi Bati umuntu yirebye. umuntu wiraba niyeraba Ngo niko n'umwuka w'Imana uri muri twebwe. wacu mwe mutuku bari mufe Ngo uzurebana n'uw'Imana. atunurigana no wakatonda Bambara ngo yombi kamivuga cyane. munani bogerera mu rundi gumu Uw'Imana ukavuga ngo uriya n'umwana. wakatonda amatori wange Ngo nuwawe ukaguhamya. nuwo na Ngo nakikakasa ukavuga ngo ni ukuri. ugamba nti mazima Naje ngo tuba data. nange ndi wakitanga ekitego kyesanyisanyo Kabura uko nifata. nimurege yo kwekwata Yego umwuka wanje. wewe Ngo uzukuba kurebana n'uw'Imana. urabagana no kwakatonda Ngo byarebana neza. urabagana burungi Ngo bigama bivuga ngo ni ukuri kw'Imana. yongera burungi ku mutima mazima Uriya mwana ndangije. umwana we gwenda bye Ni uwa data. wakitange Uriya ni uwa data. uri wakitange Icyo kintu bari kavuga ngo somwa cyari yagamba nti umwuka w'Imana azanira. tumuwe wakatonda Bakavuga ngo aba. n'akamatibano Ngira babaturiga. uri wakitange Muzitegereze umuntu ukunda. mwekanye burungi umuntu ugoyagara Nukuri kose ebe nabicaye berekeye imwe. abatunuride eno Umuntu ukunda niyo yo bahagaze iri. umuntu ugoyagara nabanga atudere inyuma bega Mutamu dahuje amaso. temushobora gende wakanga temusikanyiza amaso Ariko natanga uko si nabesheje. nibyo Kandi turakundana twese. natwagaga Ariko umuntu ukunda faste. nawe umuntu ugoyagara pasi Uzamugira gutya mugakutana amaso. uwo wetu sauti Nasi ubona kashuka kunejeje. uraba kanza kusanyusiza Uzushaka uburyo uzamuha amaso. uraba gusa amaso murabe N'abasore bazamura amaso. naye ari musage mu musinkanyemo Uzajya kugaba kutana amaso. none N'umwuka iyo uhora witegereza mukaranga. no mu baba abantu Ngoza umwuka azamareba bakavuga uraba nagama ati mazima Yari kukibana. Mazima. Bati ni kuri bimeze. Wekere. Bati uriya ni wa data. Uri wa shitani. 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 Baba kabya Timotheo. Paulo yagamba ati Timotheo Timotheo mwana wa. Timotheo mwana wange Dora abantu bagiye kuzaza. abana bagenda kujya Watapotoma injili takatifu. bagenda kutusa ubwenge Watapotoma ukweli takatifu. bagenda kutusa ingendo tukufu Watapotoma. bagenda kutusa Imani thabiti. okukiriza okwagala Ila wewe usimame imara. wetasinyirira ngo nede Simama nyirira imara. ngo nede Simama imara. ngo nede Kwa sababu tunao msingi. kubanga tulina omusingi Hizi neza kwa Kiswahili. Akona
no mwisigiye kuzaza kundura mu Cyongereza nako zidangenda kutusa mu ruzungu Mrs nako zijya ayanga sasa mu Giswahili kuzaza mu Cyongereza ibintu bende tamu ruswari ngenda bitwara mu ruzungu ni Miss Mike Miss mu nako zijya nazaga mu Cyongereza niho twatujana nawe wajya mu ruzungu katukana tutambura burundu n'ukuri kima rachiti zanga rimwe yaza muke kumva iryoshe cyane ngarivuga muri Giswahili mwari umpurire iri nyuma nyone njogera mu Giswahili kandi baryanyoye cyane kigambo mpura ngacaho myenyo nzamva iryoshe mukanwa mvuze mu Giswahili nzanumva iryohere n'umukamwe kuri ranga kiwomede nakama ngacogeze mu Giswahili ni kuri kima na mu lazima gakatonda niyo mbambwiriza nkumva rije mu Giswahili wembambure mpura kigambo kiza mu Giswahili nzanumva iryoshe kuri ranga kiwoma kwa sababu kutakuja walio wanga wagenda kuja wale ambao wamepotoka abo abamba na watasema imani ipotofu ate bagenda kuongera injiri ariko pala nigitangaza ningaza tukanone era amanya bigendo kuja ningaza inyigisho sigiye kuza singa kubanza era amanya injiri ariko bavandi inyigisho ziyari none rero urwanda injiri ruka kaka siyazi kungutiriza abantu zirabya kuguma buza sigamba abantu kubera mu kibi kugusigara mu kibi sinzarura nushaka akawudio kavuga amagambo atari meza wari wundi nawe urandebera bigambo bitari birungi sinzi urubuga naraye nkundisha simanyi groupe de nacungirako kuba abandi bananiwe bajya baremwa barimo gushakisha uburyo babwira abandi bantu kuko abantu nyengere kugamba abantu abarara ngo niko bantu bose basa abantu bona we batu bafanana ariko man n'umuntu ariko numva akajambo agiye kubabwira mbade mpura ikigambo kigenda kubagamba uwo kavuga mu gipfurero singa kugaga mu rufurero inyana ukuri kw'Imana y'umugisha ubuzima bwabuto ko numva uwo kavuga mu gipfurero kuriya ngaya agora kugamba mu rufurero kugira ngo mukunda ushobora ukawurira akumva bazi igipfurero basi mukapase kavuge mu gipfurero se kogera mu rufurero umutima nukumbwira umutima g'umwambe nakuzino ndi mu kwitegereza mugomba gushiramo imbaraga mu kwigisha abantu ndabati muri no gutekamo amanya mu kwigiriza abana kw'Imana ahubwo ndimugire gacagiye hebe n'abagabo mushiremo imbaraga nawe usajya mu gutekamo amanya singa bisera biri zo kwigisha abana zo kwigiriza abana mukure bya bindi byo mwagaza muvuga ngo bitenge isuku biriye mwaga manti bikwase nsoni mu bijeho isisi ya yindi ensite cyari yarije mu manyi hakitwabonye wewe yani tunacyo warabe wamu yewe witegereje hakitwabonye uraba tunacyo waraba mukristo ahantu yagaze mukristo nawe yatuka nasanga ensi yo igwanga yanga riroga nariko bwira abana banzanye mu gitondo nari mbademba ngamba barange kumacha bakire mushari abanzanye mu gitondo mbade ngamba bandese kumacha batabantu bashire mu imbaraga abantu batekemo amani bashire mu imbaraga batekemo amani kandi Swahili bagazatubwira kera ngo sifunzwa na wazazi kalaka swali kwa watu kama atayigirizwa bazadebe ngo azayigishwa niki ayigirizwa wansi ai nanga tugeze bana mama ne bana bamanga nanga turi ndimbere y'Imana bano tutuse mazima gagato umwana nutabasazigishwa nisi utayigiriza mwana agenda kwigirizwa ariko wansi nimubwirisha abantu ubutumwa bwiza biza bategure nungi mubabwirisha Imana neza atonda burungi mubaciye ku ruhande atanyise mabari mubabwire bakiza magabo bakura mubabwire cy'Imana ishaka magabo mukatanga kufe mubabwire kuba maso ngo kubera muri mubabwire kumenya mubabwire Imana yiwe mubabwire Imana y'ubuganga mubabwire Imana yacu wagambe katondo wafe mubabwire Imana yacu wagambe katondo wafe mubabwire Imana yacu wagambe katondo wafe abantu mwe kugira ngo ndirabindi zake abafite mu roza ati biringa biri ibiri daragomba sira ariko kuri Imana yanjye akagenda katondo mubwire ko urufatira rukomeye wagambe taro musije gw'amani ngo rwanditswe kimenyetso atari wandiki wa konti ngo Uwiteka azabiwe mukama amanya babe Uwiteka azabiwe amanya babe Pawulo yavuze umunsi umwe awura gambo runaku rumu ngo yagiye yitegereza ahantu ndagenda ngarekanya ngo agenda yitegereza ahantu ndagenda ngarekanya mu kitundu ngo agera ahantu ngo asanga hariho iki gikomangoma ariwe yatukanga ariwe kikatonda cy'ito ari igicaniro ngo canditseho waliwe toto ngakiwandiki kwako ngo canditseho Imana itazwi mukama kwa atamani ndoa atariko iyo Imana itazwi naye mukama atamani kidwa niyo ngiye kubabwira wengine kubagamba ayi Imana yanje we amen
naje ngiye kubabwira Imana yacu nange ngenda kubagamba mukama wafe katonda wafe baganire amagambo dusomyewe magambo bine bigambo tuvuga gusoma hari urufatiro rukomeye wari umusingi w'amani uboneka iwakonze muri ikimenyetso ngo wari wakabone ronse Uwiteka atariwe ati kandi ate abantu baba ku izina ry'Imana abatabogerera ati muve mu bidatunganye utari bitukirivu muve mu bidatunganye muve utari bitukirivu asemaye nene na Mungu cyangwa kigambo cy'akatonda wacha uovu ambaye amesema neno la Mungu kigambo cy'akatonda uovu bamu bitari bitukirivu izina ry'Imana abuze kigambo cy'akatonda bona Mwani wale kibiriwe akudipa vitaraso mchumani shangu babe mutari bitukirivu bareke ibi bareke ibi byona ubundi ni kumenya inyifato y'abakuze kenda kuzura totegere empisa z'abakuze n'abatari n'abato abantu basigaye bagenda ngo niko bimeze kuko bisambura tibeshye kukifana bifana nawe bityo ab'Imana abagatonda sigemazi gemazima z'agatonda gemazi abagatonda abagatonda bamazima gagatonda gemazima gagatonda abacafu mubera nabo mutya mutambure nabo mwekana gemazima gagatonda gemazima mujane n'abatungana mutambure nabo batukirivu manga y'umurenge we nego akajambo akarimba mwaririnze urimba rw'amahimba bibiri na kane B5 kaseti ya nyuma albamu ya muyasoka bibiri na kane ikigali bibiri na Kigali bibiri na kane bibiri na wa munsi koro runako mwakoze overnight Kimisagara mwako overnight Kimisagara yindi muri kafe endaramu sijazo sonara bakurikiye narimba goberera ijoro ngabura buri cyo nensuranga sirike none ubwira ngo mfati fasi ukufuna ekifo Kimisagara nasanze aba bakaburira nijoro Kimisagara nasanze ngaba barisa n'ekifo ujya kuri station hepfo wari ku station kuri final nani yavuye kicukiro n'amaguru nani mvuye kicukiro n'ebigere nshaka imisange nshaka igikondo nembuta kikondo nshaka imisange kibisange ndafata Nyamirambo nengene Nyamirambo ndamanuka mbakurikiye gusa ngamba goberera mwari mwaririmbye mwari mutumanye mirimo jo manye mirimo jo wera kandi ukuru ufite urufunguzo Dawidi wera kandi ukuru ufite urufunguzo Dawidi ukuguranira kadukiranira kirukibura aravuga yamana
agabiri gambo bino batize imirimo yawe timanye imirimo yawe muri timanye yabize ngo nimba udashushe kandi ngamato watu umwete katunyogoze yenda kushisema ngobandi irabaza bayo amanyababe irabaza bayo amanyababe mumure bayirabaza mukakani mukama wamanyi ari ikimenyetso cyane bari bakabonera oke bari ikimenyetso cyane bari kwakabonera oke cyo gitwa bibera yambwiye so nati bari buyanga yangambiye tiro bw'Imana rwacaka musigiro katonda ko cyari mirimo rwacakomeye cyari mugumu bari baragurutsa abagore n'abagore abandi bajyana n'abasajja n'abagore kizimana ni bashobora kujyana ibyakatonda abagore timote ngo ubona ngati musoro komera mwana waje guma mwana wanjye komera mwana waje mwana wanjye guma haracyari ikimenyetso bacari wakabonero haracyari ikimenyetso bacari kwakabonero nukuri k'Imana bafite ikimenyetso mazino bacari kwakabonero abayo ndabazi abahagaze neza irabazi n'abadahagaze neza irabazi ni umwanya wo guhinduka gusa niwe wahinduka gusa nawe wahinduka wowe kwemerwa ushobora kukirizibwa nawe wo kwemerwa nawe ushobora kukirizibwa nawe bizaba byo